taha te maunga, ko awahau te awa, ko te aroa te waka, ko te aroa te iwi, ko... Ko ngongo taha te maunga, ko awahau te awa, ko te aroa te waka, ko te aroa te iwi, ko ngā tirangi wewehi te hapu, ko tarimano te marae, ko awahau te papakainga, ko Sonny ngātai, ahau. So what is a pepeha? A pepeha is like a Māori passport, and it helps you tell people who you are, and it helps you tell people what you belong to. And also, it's a real good way of you making whānau with other people, because that's what Māori are all about. We're all about making those connections, and what's the first thing you do whenever you meet another person? You always say, hey, where are you from? And that's why you can whip out your pepeha. So that's what a pepeha is. It's like a Māori passport. It tells people who you are, and it helps you connect with others.